السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tukyagenda ddala maaso n'omusomo gwaffe gwa yasawuluna nga tuli ku lesoni ya 2 mu mmeka lesoni ya 2 mu mukaaga neda ya 2 mu 7 naye tukyali mu revision oba exercise zaayo so parts za njawulo. So twakomye wano sekyo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المصلين يوم الدين فأزلهما الشيطان فأزلهما فأزلهما الشيطان من المصلين يوم الدين فأزلهما الشيطان منفكين twakisoma dda kino so si munfa si mun dayo mu lesson zaffe twasoma mu tajwid munfakina wa idha huyitum قفينا يزكيكم era nga toyiga nentugiseeko nasadda wadulla liyulla gumiza bulungi liyulla nasayi yadhakka mutawwi barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.